Kanizere ko mumeze neza nongera mbaye ikaze hano kuri Game Sport Hub. Nshimira cyane mwese mwamaze gukanda subscribe n'abatarayikanda, ariko mbabwira ngo iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe maze ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezeho hano kuri Game Sport Hub. Yes, bamwita Bazumana cyangwa se Bazumana Toure, ni umwe mu bakinnyi bakiri bato bakomeje kwitwara neza no kuvugisha amakipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Nk'uko bimaze kumenyerwa rero, dutangira dusoma inkuru tukabona kugarukaho tuyisesengura tunarebera hamwe byinshi mu biri kugenda biyivugwaho. Batangiye bayandika bagize bati Bazumana Toure has become one of the most wanted players in the European transfer market, with Liverpool leading Manchester United in a package race for the 20-year-old Ivorian winger. The left-footed attacker joined the TSG Hoffenheim from Hammarby in the winter of 2025 and has enjoyed an impressive back-through season in the Bundesliga. Kubwiye ngo amakuru yose agezweho ya transfer yazajya asanga kuri Game Sport Hub. Bamwita Bazumana Toure, uko barimo babitubwira, amaze kuba cyase yamaze kuba umukinnyi wa mbere, umwe mu bakinnyi bari guhigwa cyane, umwe mu bakinnyi bari kwifuzwa cyane ku isoko ry'igura n'igurisha kuri uno mugabane w'Uburayi, aho ekipe ya Liverpool ndetse na ekipe ya Manchester United zose zirimo zifuza kuba zasinyisha n'umusore w'imyaka 20 akaba umuwinga w'umunya-Cote d'Ivoire Ivorian. Ariko ekipe ya Liverpool nk'uko bari kwitubwira nyine akaba ariyo iyoboye muri iyo race, cyangwa akaba ifite amahirwe menshi yo kuza kuba yakwegukana uno mukinnyi. Bakakubwira ngo uyu mwataka ukinisha akaguru k'ibumoso cyangwa se left footed yaba yinjiye muri ekipe ya Hoffenheim mu gihugu cy'Ubudage, yaturutse mu ikipe bita Hammarby muri winter 2025 cyangwa se mu kwa mbere 2025, ariko amaze kuba y'enjoyinga cyangwa se amaze kuba ashimishwa cyane na sezo y'igitangaza akoze muri Bundesliga. Bakakubwira ngo uwitwa Toure blistering pace, sharp dribbling and creative player. Buryo n'umukinnyi wihuta cyane, ufite amacenga akabije, ufite utuntu tw'udukoryo n'utumanye twinshi akora mu kibuga, akagira takiti idasanzwe, akaba ari nawe waje kuba bakakubwira ngo yagiye cyangwa se yajoyininze Hoffenheim iri mu gihe kibi cyo gusubira inyuma, yarangije rero ayifasha kuba yasikoringa cyangwa se ayongera gutuma yongera kubona enjoyinga football ya Europe. Bakakubwira ngo uyu mukinnyi yatsinze ibitego 5, akora assist 12 mu mikino 30 ya Bundesliga yakina, uruhare rw'ibitego 17 ku musore w'imyaka 20 w'umuwinga. Iki ni ikintu cyo kidasanzwe my brother. Impamvu ujya kureba ugasanga dufatiye nk'urugero kuri Jacques Doku, warema imibare yo ugasanga afite nka 11 goal contribution nimba mbyibutse neza, wareba Bukayo Saka ugasanga ni ibitego 7 na assist 7 muri Premier League. Ubundi kugira ngo uzabone umuwinga akoze imibare myinshi nk'ingiyi ni ikintu kidasanzwe. So uno mukinnyi rero akaba ari umwe mu bakinnyi bakiri bato, kandi murabizi ko isoko ry'igura n'igurisha ryongo uko rimeze, abantu benshi barimo barashingira ku myaka y'umukinnyi. Aza akakubwira ngo rero ino ekipe ya Liverpool yaje kwifata icyemezo, yaje no kuba ifata umwanzuro kuza gukurikirana uno mukinnyi nyuma yo kubona sezi idasanzwe yamaze kugira. Rero amakuru niko arimo agenda byemeza, barimo nka SPM German, barimo nka Team Talk, bose barimo bagenda batwemereza iyi nkuru. Kubera rero ngo ino ekipe ya Merseyside, abizi ko yaba Liverpool yaba na Everton zituye mu mujyi wa Liverpool ariko mu gace bita Merseyside. Kubera rero ngo ino ekipe irifuza kuba yatwara uno muwinga, cyane ko babona yuko abarimo Young Diomande barimo barabahinda ko ati byibura wakomeza gukurikira iyi deal ya Young Diomande, ariko ufite wibitse bavuga ngo in case byaba byanze ntabwo turaza gusubira kuvuga ngo ugiye guhengeka Florian Wirtz nka hariyo option yonyine ufite. Ariko ubwo yemeze bityo na ekipe ya Manchester United rero iragenda ireba ikavuga ati reka Liverpool ntabwo ibintu turi buze kugomba kubyemera, mudutware Young Diomande cyangwa se ngo twigire kuri Young Diomande mu mujyi ho mubeseriye kuturusha, twigire kuri Barikora mu mujyi ho mwiruka. Ekipe ya Liverpool ya Manchester United rero nayo ikaba yamaze kuba itera y'amatako kuri uno musore bita Toure, ndetse uwitwa Michael Carrick akaba abona ari umwe mu bakinnyi beza bamufasha kuba
yakomeza kubaka projet yiwe no ko yagera ku bintu bihambaye. Rero uno mukinnyi ntabwo ari amakipe yonyine amwifuza, ahubwo amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubwongereza aremeza yuko hari amakipe 6 yose mu gihugu cy'Ubwongereza yifuza uno musore Bazuma. Kakubwira ngo ekipe ya mbere niyo bita Aston Villa, ubwiba ya gatatu nyuma ya Liverpool na Manchester United. Indi ekipe ijyaho niyo bita Newcastle United. Indi ekipe ijyaho niyo bita Brighton and Hove Albion, ndetse akaza kwiyongera niyo bita Brentford. Izi ekipe zose uko ari 6 zirifuza uno musore wa Hoffenheim bita Toure. Ariko ekipe ya Liverpool ifite amahirwe menshi agakurikiraho na ekipe ya Manchester United, of course nka ekipe nkuru. Gusa nanone murabizi neza ko hari umukinnyi bavuga ngo agiye guhitamo kuba yahera mu ekipe naho kugira ngo agende arebe ko yazamura urwego rwe, adashaka kujya kwicarana n'ibindi byo tukareba. Ariko amakuru arimo agenda azamuka avuga ko ekipe ya Hoffenheim byaba yamaze gutangaza yuko no mukinnyi wayo agomba kubuza kuba agurwa miliyoni 50 z'amayero. Ariko nanone ikinyamakuru cyo mu Budage katubwira yuko hagati ya 50 na 40 ushobora kuza kwemera, ndetse akakubwira ngo eramutse ikoze ino deal kuri ayo mafaranga miliyoni 50 nko rimo bivuga, yaba ari we mukinnyi wa mbere uhenze ekipe ya Hoffenheim yabigurishije. Izo miliyoni 50 urumva ko Hoffenheim ntabwo ari ekipe y'ubucuruzi. By the way, Hoffenheim ni ekipe iraho nyine isanzwe, nimba ariko twabivuga. Kongera kakubwira rero ngo uno munya Cote d'Ivoire yarafite contract igomba kugera mu mwaka wa 2029. Ariko rero nyuma yo kwerekana no kugaragaza ubushobozi bwe n'icyo ashoboye mu kibuga, amekipe nyine atangiye kumusarira. Kakubwira ngo mbere ino nkuru itangira gusohoka cyase uno musore inkuru zo zitangira kujya hanze no kuvugwa, hari abajwe amakipe ya Bayern Munich, havugamo ekipe ya Arsenal. Ariko izo ngizo zahise zongera zibivamo, cyase amakuru nyuma yo kugaruka kongera avuga yuko izi ekipe ntago zigeze zibigira seriye cyane. Kakubwira ngo ku myaka yiwe 20 ubushobozi amaze kugaragaza cyase urwego amaze kugeraho nibyo amaze gukora mu kibuga, uno muvandimwe bita Toure biteye ubwo. Niyo mpamvu n'ama ekipe atandukanye arimo agenda amwifuza. Reka twigarukire ku nkuru yacu rero, inkuru nyamukuru nimba ariko twabyita yitwa Manchester United ndetse na Liverpool. Izi ekipe zombi ubundi murabizi ko zombi zinganya Premier League 20. Zombi nizo ekipe zo mu Bwongereza zifite icyo twakwita ngo ni unbreakable legacy, champion 20 nyine za Premier League. Uri kumva icyo kintu? Nazo zifite nyinshi. By the way, ni nayo twakwita ngo ni iri traditional derby according to strongness, according to legacy, n'ibindi bintu byinshi wagenda nyine murabwese murabizi yuko Liverpool na Manchester United niyo derby ya nyayo. Izindi nyine usanga ngo ni na London derby, Arsenal Tottenham ugasanga ngo ni Manchester derby, City na United ugasanga ngo ni Marseille derby, Liverpool na utundi nyine n'utu derby tw'utwana. Ariko bigeze kuri Liverpool na Manchester United bro ujye utinya. Rero uno nkuru nkuko hari umugabo bita Ben Jacobs, ngira ngo abantu benshi muramuzi maze no kumenyera. Ben Jacobs arimo atangaza no nkuru ubwa mbere yeretse tubwiye yuko ibiganiro hagati ya Willox wa Manchester United ndetse n'abahagarara no mukinnyi byaba we by the way bwa mbere abanje yemeza ko ibyo biganiro byabayeho, yemeza ko ibyo biganiro biri gukorwa, ndetse avuga ko ari ibiganiro biri kugenda neza ku giti cyiwe. Ekipe ya Liverpool rero mu minsi ishize bwaje kwita ibyinjiramo noho iti contact direct ekipe mbere yo kujya gukontakta n'abahagarariye umukinnyi. Yabanje gukontakta ekipe, yumva ibyifuzo bya ekipe, irangije ijya gukontakta umukinnyi, ijya gukonve ku mukinnyi. Ikindi kintu rero barimo babona yuko gishobora kuza gutuma nanone Liverpool iza gutsinda cyane cyangwa iza kugarika Manchester United byoroshye ikaba yayitera inoga papu. Murabizi neza ko Liverpool iri muri rifuza umugabo bita Yan Diomande, n'umunya Ivory Coast. In case Yan Diomande yabasinye, uno musore Toure biraza kumwora ko araza kuvuga ngo nkurikiye mwene wacu. The second, mu gihe cyose ari buze kuba adasinye Yan Diomande, of course hari abafana ba Liverpool muri Cote d'Ivoire, kandi uno musore yibera iwabo Cote d'Ivoire. Hari amakuru menshi rero atanga amahirwe yuko hari abantu abo bafana ba Liverpool bibera muri Cote d'Ivoire bashobora kuza kuba nk'indi mpamvu ivuga ngo twari twiteze kubona umukinnyi uwo mu Cote d'Ivoire
muri Liverpool cyangwa se umunya Ivory Coast, none Yann Diomande ntagiyeyo bikaza ko ari nk'ikintu kimupushinga kivuga ngo aba bafana bacu baze kumbona muri Liverpool. Ikindi murabizi ko Liverpool ifite uwitwa Florian Wirtz yamuguze n'undi muvanye muri Bundesliga, kandi icyo kintu murabizi ko iyi equipe ifite umukinnyi yavanye muri iyo league, undi mukinnyi uri muri iyo league biramworohera kuba yaza amujoininga bitandukanye no kwahita ijya muri equipe ya Liverpool. Ikindi kintu cya kabiri ni umusore nk'uko bahoze babitubwira cyangwa se nk'uko muri no nkuru twabibonye, ni umusore akunda kwikina umupira wisanzuye. Murabona style ya Vinicius Junior, wa mukinnyi ushobora gufata akagutwara, yagucenga nibyo, yakura ubwo buryo bw'igitego, yagitsinda, ariko ni wa mukinnyi ukunda espace zo kwirukanyiramo, akaba wa mukinnyi wikundira nyine gucenga ariko agacenga yihuta. Kandi nanone urebye style y'umugabo ya style ya Liverpool nka equipe ni style byemera. Twagiye tubona abakinnyi nka ba Sadio Mane, tubona abakinnyi ba Philippe Coutinho, tubona abakinnyi nka ba Luis Diaz ugeje bundi, ni abakinnyi nyine bakunda izo fray, kandi Liverpool ikabemera muri style kina bitandukanye cyane na Michael Carrick na Manchester United. So ibyo byose rero nibyo barimo bagenda batwegeranyiriza batubwira uburyo equipe ya Liverpool ishobora kuza kurangira itwara no mukinnyi cyangwa se bishobora kuza gutera agapapu Manchester United kuri no mukinnyi. Gusa nyine byose no gutegereza tukareka kubera yuko nta kugeza ubaho ibintu bigeze, nta biganiro bifatika cyangwa se ibiganiro twavuga ngo ni advanced talk, nta biganiro bifatika byari byabaga Liverpool na Hoffenheim, nta byari byabaga Liverpool na ya Manchester United na Hoffenheim, yaba hagati ya equipe yombi n'umukinnyi. Yabyo biracyari ibintu biri aho, ni interest no kubaza by'amakuru by'abiganiro biba biri aho bisanzwe, bivugana n'aba agent, bavuganye n'aba agent ba equipe, bavuganye n'aba agent b'umukinnyi n'ibindi nk'ibyo. So ngutegereza tukareba, ariko nyamuneka nongere nkwibutse gukanda subscribe ne mutarayikanda, mwongere nkwibutse kurikinga ino video, maze unitiye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nongere mbabwire ngo ciao ciao, dusubire muri video ita.